Sure guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Boy Taylor DJ. So today senza album review ye 2K Silo Summer 2K umjolisi album iphume namhlanje kumhla ka 12 I think umhla 12 December namhlanje. So album nje intshasha brand new from the box. So album ibizwa inganono iphume under inkampani I think i-distribution yenziwe uSony ubhalwe yona lapha kuma credit. So lensizwa lena ngiqale kahle uyi-notice mina after impucuzo festival ya this year lekade ikhona lapha eMoses Mabhida People's Park because i-performance yabo yaba sezingeni eliphezulu. Kade ngilonguza kuma features because I think uyi-cheat code mothi mhlawumbe ufuna i-hit song uMaskandi ayi makwafisa ukuthi umjolisi ingoma yakhe ibaphezulu. I think abantu abaningi bamsondezela lokho but ke ngiyaqala ngqana nami ukuzwa album yakhe ngihlalele phansi ngilalele but into engenza ukuthi ngilalele ile performance yakhe engangiyibonile lapha because ngambona okay I think uyi-big deal because indlela ka-comfortable ngayo stage indlela nje ya-move around I think uyi-future kaMaskandi ke but ke ngifuna nje ukuhlaziya ngizodomelalisa izingoma ezimbalwa ngeke ngiyikhethe zonke because ingoma maseyiphelele zonke ziyishumi nesithupha u16 loyo so ziningi but ngikhethile nje ezimbalwa nami ngibona ukuthi zama hit song but kahle kahle masikhuluma iqiniso ngathi ingoma zimnandi zonke but ngizosho lezi ezimbalwa engizwile nalezi ezinohlonze ezasethi. So ngizoqala ngingoma oqala kuyona inganono okuyona i-album ebizwa ngayo leyo ngoma leyo ikhuluma ngento ebalekile lapha lento ukuthi mawinsizwa ngempela makuthiwa gear lento gear ngesibhamu iqala elibovu kwezinye indawo ahlawulisa so uzama ukhuza ukuthi insizwa isuka kwesinye isigodi izogiya kwesinye isigodi giya ngesibhamu ukuthi no lokho hamba uthusa abantu la uthi mhlawumbe ushaya abantu giya ngesibhamu azosithusa thina sazi insizwa zangempela so nje ilo mlaye zazama ukundlulisa lapha athi kulo ngoma leyo inesigqi samaskandi and ithe ungeneza iside elihluke la kaMjolisi because udume kakhulu ko TikTok ngalomculo wakhe lo abawubiza ngoMaskandi oPink labo lo Maskandi uqonde lapha kubantu abahosisi abantu abathambile so lo ngoma ithe ukuhlwa kakhulu because abothi inomtsizwanyana yilo ngoba ngithandile isigqi sawo because iveze linye side kaMjolisi. I think abantu abaningi abangekho aware kulona so lo ngoma leyo I think imnandi nayo bese uba ikhona ingoma zomjolo because siyamazi uyi-specialist when it comes to ingoma zomjolo khona ethi cishe ngafa laphana usho ukuthi umuntu uthi no hayi mawufuna ngempela ukufa uhamba emjolweni lapha umjolo ngempela akayi sinathi sofakazi lapha emjolweni ngempela inhliziyo icishe iphume lapha so enye ingoma nayo khona lapha ecishe ngafa emnandi kakhulu but khona enye futhi ingoma enohlonze kakhulu akafisa resho umjida lo umnqobi yazo eyobunqobi yazo bafethi voice iphimbo lalo umjido lana ukhuphuka kakhulu lapha even though ingoma bimfishana ayifila ngathi usirobhile umnqobi yazo bemile ethi usineza mhlawumbe lenye ivesi ngoba ngimzwa ngathi uyagaxalela kuMaskandi uyafitha so leyo ngoma leyo ibizwa ngokuthi uNkulunkulu uyazi leyo ngoma leyo usho ukuthi no uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlawumbe impumelelo iyethi yofika nini so abantu abenza into yabo nje la kungarush iprogress yakho abo isikhathi sakho seze ingoma leyo inomlayezo nje oqinile into nomnqobi yazo. There is also another feature interesting igaba lengoma lithi iyekele ifeature omunye umntwana bengijolo ukumbona kuyingoma ezinomusical kunoli M yo awukhuphuke kakhulu I think omunye umuntu mhlawumbe kufanele consider ukwenza ingoma yaMaskandi yakhe not ezifeature because no ngithusile indlela kangena ngawo Maskandi lakhe ungathi artist laMaskandi indlela nje akavela wa-comfortable wasanda ngayo kuleyo ngoma leyo hayi uhlephule kakhulu leyo ngoma and leyo ngoma ngihlekisa kakhulu because ithi lo muntu owuthandana naye akusesiyo wakho soko wami manje so yiyeke lento usuke kumfonela so I think ile step isila ko baby mama no baby date lapha ukuthi hayi umuntu osunaye manje engathi mawufuna ukudlulisa imessage engathi ungabhala umqhafaza yabo ungamfoneli because lo muntu enginaye unesikhwele kabi so nami inkinga ngiyathi ukubhekana nawe leminyaka endlule but ke angizukugxila kakhulu mhlawumbe ngizogcina sengigaxele inkingeni but nje lo ngoma leyo inomlayezo nami ngiyivumele ngiyayazi khona enye ingoma ethi ngithunjiwe lapha nakhona umjolo because amazi umjolisi when it comes to umjolo hayi insizwe ekhesha lapha so uthando lapha kulosi sakajola naye impela usengathi umthumbile impela inhliziyo yakhe lapha akasaboni lutho okunye so ingoma nje leyo. Khona enye futhi ethi angiyiboni nayo leyo uthi akasaboni ayiboni impilo ngaphandle lomuntu othandana naye la ndoda lana iyakhesha ngempela emjolweni yonke esengayiqaphela kakhulu engomeni zayo ukuthi I know kumjolo ingena deep izisithile ngale so I know i2K lelana impela lakhesha ama2K amaningi kuthiwa wanalo uthando but leli lakhesha kakhulu so enye ingoma nayo ngiyithandile leyo but there's also another song ngifuna uvala ngayo lezi ngoma ezimbala engidomlile okuyiyona enye ingoma I think ine message I think abantu abaningi abamnyama sebephumelele osomabhizinisi ama-artist bazorelate kakhulu kulo because lo ngoma ikhuluma nabo le ithi ngoma bathi ngithwele lo ngoma esithi no abantu bangibuka ngisazama bamazuma ambedayise renko babelusa inkomo but base ngiphumele sekuthiwa ngithwele so
I think amaculo amaningi bamaskandi-ke nabo sebephumelele bakhona nje abakhulu zikhona iy'nsolo lana ku-hip hop ukhona omunye ubhuti omdala ubhuti omkhulu nje waseBergville naye sezikhona iy'nsolo bathi uthwele because into ejwayelekile-ke la kwi-black community uSkemo-ke wazama mase uphumelele kunokuthi abantu bekuvume bathi kuthiwa usuthwele ngempela-ke because yonke impumelelo ezodakhe siconsider as umuntu uthwele. So I think leyo ngoma leyo inomlayezo strong and inabantu ezohlala kubona ngempela enhlizweni. So I think i-album ye-2K ingaphezulu kakhulu. So hayi mina uSpeaker na I think le ngayinikeza u-10 out of 10 because ikhandela ama-hit song le phela. I think izohamba kakhulu ama-numbers izofikelela izophusha kuze kushaya mhlawumbe uDisemba unyaka ozayo sazoyidlala lesi abantu abaningi bazo-catch up mhlawumbe late because iphume vele uDisemba esephathi nendawo la sewuyimix. But I think i-album ihlangene kakhulu indlela nje producer ngayihlangene and I think izodayiseka and umjolisi uzoba i-big deal. Uyingozi lo mfana nemgadi. But-ke sekhona ku-Twitter siSpeaker Nawe, sikhona ku-Facebook siSpeaker Nawe, ku-TikTok c.speaker.nawe, sikhona ku-Twitch siSpeaker Nawe. We out.